الحمد لرب العالمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الإخوة في الله اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله سبحانه وتعالى قال في محكم تنزيله في آية سورة الذاريات قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Mahuli mga kakasi sing kami hatiranan, ibu dayan imaalok sin video nila, hauno na binaybayan ang kansin suara ini. Demikian sin mga sila imaalok social media, supaya magbatok at maaunin patan kami iban kamu na tukal na mo in kamuntan murah-murahan opisan kita ng Allah Ta'ala waktu na tingin min makadauhat kanito ayat amin biat batahin doon na suratul Zariyat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kaya kato sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in ayat ini daran pagsabuton in mga kaulamaan labi-labi na waktu paghutba pagkasabot daran ato taniyo pagpatuntum sa mga kajama-jamaahan singkatan kamasjiran tanlong ta harap pa social media sin kamasjiran nila amin makahampit na sadya pakanya dahil nga ayat ini karena sa lago-lago ini pakarajaan siyabot sinallahu ta'ala indo atumpukan amuna in manusia iban sinjin biata sinallahu ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wala ako lang sinallahu ta'ala nagpapanjari hajin iwan sin manusia buat malengkan imaksud hangkan ko sila piapanjari supaya makapagtag-ipon kako. Adapun impagtag-ipon sin jin iwan sin manusia pa Allah Subhanahu wa Ta'ala inyan hak sin Tuhan Rabbul Alamin dain kanila daing harwa tumpukan ini. Imma puas daing harwa tumpukan ini tiap-tiap piapanjari sin Allah Subhanahu wa Ta'ala aun hikmatnya roon hayan biya simpag papanjari sin langit iwan sin gumi iwan sin mga katumbu-tumbuhan yan halauman niya nakasud na intubig iwan dagat inyan katan aun hikmat doon han kapag kakunahan sin dua amin tumpukan ini aun long tahak sin Allah Ta'ala ron kanila amuna impag-ibadat harap patuhan Rabbul Alamin insubay hadjah itunay sin dua tumpukan ini karena bang nilarihi katunay sa lago-lago maksiat mahinang sinambuk manusia iron sinjin doon hayan hasabab yan surat Yunus ayat 7 biyayta sinallahu Subhanahu wa Ta'ala ron hayni aparman niya innal ladina la yarjuna liqa'ana
waradu bil hayatid dunya watma'annu biha walladina hum an ayatina ghafilun. Biyata doon hay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bunal-bunal tuod yung mga sila. Amin wayroon namikilan. At tawa wayroon paun-pauno sin kabuhi nila halaw man singgumi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin way ino-ino nila duma maghamatungan iban sin Tuhan Rabbul Alamin haadlaw kana sin inya to katantanjung matu na sarta laung sin Allah Ta'ala waradu bil hayatid dunya. Amuin nagrida na sila hati niya mahal ka na kanila in dunya ini. Amin kabuhi niya laung sin dunya ini inya to na ini makuyag na sila. Di na sila muhung dukaing amo na hadyayaon in iaalop nila na inyan in sa kaula-ula in panali nila doon hayan amuin lang ta doon han sila bang ibarat mga ini sumakat sa mga sasakatan yaon doon nahan sila nangura ha lauman sin dunya yan bihan way na inu-inu nila sin ini susungon nila sarta hinang nila na, paginhawabaran nila, amo na in katubtuban nila. Biya sa kaulaula, amo na on in adlaw akhirat nila. Amo na yaon in pag inumakan nila, wayroon na puhungon nila rukaing. Hati niya amo na in kahinapusan si maksud nila. Naroon na ini lawakon nila na puspusan ng kagyagi nila lumawag sing kababayaan nila halawang sing gumini sarta sin hinangon nila amuin way maksud dugaing umapas sin lanab sin dunya iban sing kananapsuhan nila ri halawman sin dunya ini haamuin lang niya sin Allah Ta'ala bi ay tariqin hasalat husuluha amin bisan uno no nabiya din na ini dan atau aturan sin pag ini hula-hula nila halaw man singgumi ini doon hayan amuin mamarahin na kanila misan uno na in pakaradyaan wayron maksud dukaing amurad to di hababaw singgumi ini na doon hayan in pakaradyaan ini wala nila kiyahatihan tuy inyad tukatan nakajanji sila pa Allah subhanahu wa ta'ala ha waktu pa wala kita limahil maripababaw singgumi nakajanji na sila katantan injin iban si manusia na nakakabtang sila sin kalimatut tauhid wala pa sila imahil pa dunya amin laung sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila lamud kita ni urito katan hawak to iwan pasin wala sin limalahil pa dunya habihayaon yadto pa masisila halaw ukum milik sin Allah subhanahu wa ta'ala wala pa nakapagsuok in ama nila iwan sin ina nila doon hayan ka sumakawa lamud na sila hawak to yadto jimanji patuhan Rabbul Alamin hakabtangan La ilaha illallah. Wairun ashadu an la ilaha illallah. Magnaik saksi ako harap kay mo ya Tuhan ko. Sinway pagtag-ipunan kuro kaing buat malengkan tunggal isa-isa mo. Kita kau yaning kaptangan sing kita katan. In ako magpasaksi ako kay mo sinway pagtag-ipunan kurwaing buat malengkan tunggal isa-isa mo ya Allah. Iban way pangangayuan kurwaing uno-uno na gugunahon ko halaw man sing kabuhi kuri halaw man sin dunya ini buat malengkan ikaw ra. Sa sumagawa inyad to katantan wala niya piyajatu kana in maksud niya roon mamarahin na kanya in lauman singgumi ini naroon hayan
in jumato kaniya, maabot in adlaw ka na harihatin kahalan niya, way ino-ino niya magtagama, sin waktu makapagbay mata siya iban sin Allah subhanahu wa ta'ala, laong niya, biya sa kaula-ula, pakaannahum khalaqu lil baqa'i fiha. Biya sa pantunin sila piya panjari, sin Allah Ta'ala, amuin kakal na sila rihalaw man sing gumiini, sartain pangannal nila in gumiini kumakal, amo hindi na siya malubo. Na sa babiyad wala nila na pangarati marayaw, sin indunya ini lugal labayan sadya. Paghali-halihan day laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in manusia di halaw man sing gumiini, biya sa pantun similong hadya habuli kahoy hawak tumapaso insuka, bang lumung na insuka, mig na rengha, saum sing kahoy yaon manaw na pamaksud niya panahon. Bihad to rain lugay-lugay. Na, asabab yadto, inyan katantan, amuin, wala nila nahatay sin aun to'y bibingan sin kabuhi sing kitari halaw man sing gumiini, amuin maaon jumatuing kamatay ubos buhiun kita magbalik. Naman jariin sila ini, laong sin Allah Ta'ala, walladhina hum an ayatina ghafilun. In mga sila yan, nasabot yan, jin iban si manusia, amuin mga katanda-tandaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kanikmat-nikmatan sin Allah ta'ala piyang inumakan nila riha babaw singgumi. Wayroon maksud nila magsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin wayroon sa kaula-ula, kagunahan nila hinangon dugay ngamin magmumpaat kanila. Dahil diha lauman sing gumiini, buat malaingkan magdul sa sing kanapsuhan nila iwan sing kababayaan nila. Nain mga sila ini, amuin wala sila nakahinang sin hinang pardusahan, biya sin mamuno pagkahi, biya sin amuin manganyaya pagkahi. Inyan katantan, in siya nakaanyaya muna pa Allah subhanahu wa ta'ala, karena in hak sin Tuhan Rabbul Alamin wala niya tiunay, damikyan hak sing ginhawabaran niya pabaran niya, wala niya piatarang doon hayan, diuhal paginhawabaran niya, in suko sing ginhawabaran niya, hasabab yan, magkalo siya iwan simbaran niya hadlaw akhirat karena sukuton siya simbaran niya, pagsusunan siya simbaran niya, mahita niya wala hinang in maksud piyagpapanjarihan kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya madawhat sinudyot pamaranan niya imparsukuan nila rito haadlaw gana. Nain sila yan nagligap-ligap. Alladina hum an ayatina ghafilun. Nagligap-ligap na hindi hababaw sing gumiini, kana inyan katantan, biya sa pantunti matangkis sila ring hauno-uno na hinang, amuin, kakukunahan, iban kakukuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, wala nila napakuyag din Tuhan Rabbul Alamin, lugay nila rin halaw man sing gumi, hasabab yadto wayron tungbas sin Allah ta'ala kanila kakuyakan hadlaw akhirat, hasabab yadto in hinang nila katantan jima to napaaon nila rin babaw sing gumi, in yadto katantan na biyayta doon hay ni ulaika alladina hada wasfahum ulaika ma'wahumun nar. In datunganan nila, uwian nila, paghulaan nila, ma'wahumun nar, amuna in narka, makarruhum wa maskanuhum, amuna in datunganan nila, iwan sin paghulaan nila,
allati la yarhaluna anha. Amuin wala sila limagsin, amuin paghulaan nila dito hadlaw kana sabab sin ini kahinangan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala lugal din dito karena in ibadat na to patuhan Rabbul Alamin. Tiap-tiap hinang kita sin ibadat, hinangan kita sin Allah ta'ala bay, in katan sing kabtangan tapagjikir katantan, inyan katantan hipagpajukop sin pag iubos sin amin paghulaan tarid to halawm sin surga bihan. Bat tiap-tiap lang niya humundong in mano siya di hadunya bihan sin pagpanumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala, hiundong sin mga malaikat in pagbangon simbay niya ridto hadlaw akhirat. Nabangway siya misan nakapagjikir, way siya misan nakapagsambahayang, way siya misan nakapagpuasa, way siya nakapagsarakka, way siya misan nakapagjakat sinalta niya. Inyad to katantan, hikapadyukop sin paghulaan niya ridto hadlaw kana kasan nanganday nga Allah subhanahu wa ta'ala. Asurabian laun sintuan Rabbul Alamin, ulaika ma'wahumun nar. Na innama kanu bima kanu yaksibun. Ini suparsukuan nila ridto hadlaw akhirat, among nain narka jahannam, amo na iniusahan nila rihalaw man singgumi ini. Mahita, sabab in amin wala sinal nag-ino-ino nag-ibadat, in higanti kanila ristaun kanila sin Allah ta'ala, biya sila sin nakapagkupur, biya sila sin nakapagsirik, biya sila sin nakahinang singkatan maksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan, in sa lago-lago, suway na to hatihon marayaw, inyan katantan, suway na to ayuputon, in ginhawabaran na to, karena bang na to adturi mapaon, tanto sadya, inyan katantan, lupas, ini ginhawabaran na to. Mahita, sabab, biyay dong na ini ayat, siyam, innal ladhina amanu wa amilus salihat yahdihim rabbuhum biimanihim tudzi min tahtihimul anharu aw tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Amuin mga sila, amuin nagparat saya sarta nagamal sin amal tiag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala, hidayatan sila sin Tuhan Rabbul Alamin. Hati niya nagibadat pa Allah ta'ala, halawm hidayat sin Tuhan Rabbul Alamin. Tiap-tiap siya makahinang dosa ron haon muklasin, hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang siya nakawa sin syaitan doon hayaon na kabistahan na isab siya ron to amal mangi. Sumagawa bang siya nakapagtawbat, puasun na isab kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na inyaon ko no tamakawa, in sulga, amuin mag, anod-anod, hababa sin, ini piyaguhulaan nila in kasuba-subaan. Suba daing hatubig matabang, suba daing ha ini gatas, suba daing hatunob, suba daing haalak, inyaong katan, amuin kakaon malanab dito haadlaw gana-gana. Karena in kakaon halaw man sin surga, wayroon kabaakan di halaw man sing gumi ini. Inya to tiyataka man sin Allah ta'ala labi, indayaw lipat bang lipat, indayaw ring sinamiin kauugan tari hababaw sing gumi ini. Na ini, tiyag bansag sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga sila nagparat saya. Innal ladhina amanu wa amilus salihat. Amoy in piyon na roon kanila. In
sipat marayaw sin mga sila naghula-hula hawawaw sing gumiini amo na yung mga sila bariman. Iwan si mga sila wal qiyam bimujibi. Ang intindo kanan nila, inwiyajib kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala tungod pa amin amal salih pag iyanon amin amal salih doon hayan langkom niya in katahan amal sin bigi jantung amal sin udyot pamaranan amal sin amuin alop sin kita panganal ta iwan sin bigi jantung ta sarta miyamagad doon habautan sara piatarang sindaak sin Allah Ta'ala pamhungo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin si cenguran na to na in mga silayan yahdihim rabbuhum bi imanihim hidayatan sila sin Allah Ta'ala sin Tuhan nila Rabbul Alamin at patungtong pamarami na murah-murahan mahinang na to matakad na matabuhin to ayaran na to pag-amal na to patauron na to amal ibadat na to na amuad tutoy in lugal na to dito hadlaw akirat in kumasin amal na to bihababaw sini wallahu alam bisawab ubi ada Assalamualaikum warahmatullahi